Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amahoro abane namwe. May peace of the Lord be upon you. Iyo ni indamutso mu bayahudi bakunze kwitaho cyane kandi Yesu nawe yakoresheje. This is Hebrews greetings that even Jesus used. Iyo baramukanye baravuga ngo shalom reka. When they greet each other, they say shalom, shalom. ngo shalom. And then you respond that. Shalom. Shalom. Kwiye kuvuga igiheburayo natwe shalom. Shalom. No kuvuga ngo amahoro abane namwe. It means may peace be with you. Tugeze ku mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. It's time to share the word of God. Dushimiye Imana yaturinze iminsi yose isigaye nyuma yacu. We thank God for protecting us the past days. Ni iminsi 6. 6 days. Uyu ni umunsi wa 7. This is the 7th day. Noneho uyu munsi twaje mu nzu y'Imana kuyiha icyubahiro. We came in the temple of God to honor him. Turayishimira ko yaturinze. We thank him for protecting us. Buri wese afite icyo yashima Imana yamukoreye muri iyi minsi. Everyone have something that you can thank God. Abarwera bakijije. Some God saved their people. Abakoze bakananirwa yabahaye uburyo bwo kuruhuka. Some worked hard and now they're recovering. Imana yacu ishimwe cyane. May God be glorified. Hallelujah, hallelujah. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana bidatinze. We're going to read the word of God without delay. Turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye itoro ry'i Roma. We're going to read in the book that Paul wrote to Roman. Igice cya 8 umurongo wa 18. Chapter 8 line 18. Kugeza ku murongo wa 25. To line 25. Urwandiko intumwa Paulo yandikiye abakristo b'i Roma. Romans. Igice cya 8 umurongo wa 18. Chapter 8 line 18 to 25. Turasaba mwarimu dusomere. We're going to ask our evangelist to read for us. Muri Bibiliya y'Ikirundi. In Kirundi. Abaroma 8:18 kugeza kuri 20 haravuga ngo tarasoma ndasaba undi ufite Bibiliya y'Igiswahili kwaza guteganya kudusomera imirongo 3 gusa ave ku murongo wa 18 ageze ku murongo wenda wa 21. If you have a Swahili Bible, you're going to read us 3 verses. No mu cyongereza aze kubigenza. And we're going to read in English too. Reka mwarimu dusomere. Mutwe w'ijambo uravuga ngo ivyo ubwiza tuzahishurirwa. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. 19. Kuko ibyaremwe byose byiteze uguhishurirwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane. 20. Kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi kandi sibyo byavyigombeye ariko byagizwe niyageze ko biganzwa bityo. 21. Kugira ngo byizigire yuko navyo bizocungurwa ngo ntibibe mu buja bwo kubora. Ntibibe mu buja bwo kubora. Bizohabwa ukwidegembya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. 22. Kuko tuzi yuko ibyaremwe byose biniha hamwe bikababaririzwa hamwe nk'umugore afashwe n'ibise kugeza n'ubu. 23. Kandi si cyo gusa ariko natwe abafise ibyagezwe ubwa mbere bya mpwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana niko gucungurwa kw'imibiri yacu. 24. Kuko twabikijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze ariko icari citezwe iyo kibonetse ntikiba kicitegwa. Ico umuntu abonye yoba kicitega gute? Yamara ko twiteze ico tutarabona nuko
tukirorera twihanganye. Amena. Amen. Ufite Bibiliya y'Igiswahili adusomere. If you have Bible in Swahili, you can read. Ntawe uyifite? Muhereze. Soma umurongo wa 18 kugeza 21 wenda kugira ngo tudasoma imirongo yose. Line 18 to 21. Gabanya igihe tworoshye igihe. Ya tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa maana yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Amen. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia viliitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye vitisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Amen. 22. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. 23. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu. Tukikutazamia kufanywa wana, yani ukombozi wa mwili wetu. Amen. Amen. Mucyongereza. So we're going to read in English, Romans chapter 8, line 18 to 23. For I consider the suffering of the present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits eagerly, longing to revealing of the sons of God. For the creation was subjected to fruit, not willingly, but because him subjected to it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in pains of the childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoptions as sons, the creation of redemption of our bodies. Amen. Amen. Dusomye amagambo atari makeya. We just read these words. Ubushize last time twarebeye hamwe inyigisho zerekana zari zerekeye ku gaciro k'umuntu imbere y'Imana. We discussed about the preachings that talks about the value of a human being in front of God. Aho umwanditsi wa Zaburi yibazaga umuntu icyaricyo. Where the author of Psalms was thinking about who is a human being. Kugeza ubw'Imana imwibuka. Until God remembers him. Amushyira ku munzani ati umuntu ni iki? He was trying to assess a value of a human being to God. Noneho hano ho tugiye kureba ubwiza n'icyubahiro bibikiwe abizera. Here we are going to see the honor and respect that is going to be received. Uyu mwanditsi w'urwandiko rwandikiwe Abaroma, the author of this book, Romans, ni Paul. Is Paul. Noneho kuri uyu murongo twahereyeho, from this verse we just started with, umurongo wa 18, line 18, haravuga, it says, twasomye mu ndimi ebyiri, we read through eshatu, three languages, in Kirundi, Igiswahili, Swahili, n'Icyongereza, and English. Mu Kinyarwanda haravuga ngo, Kinyarwanda says, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugeranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. I see that the pains and suffering of nowadays cannot be compared with the goodness that will be revealed to us. Umwanditsi ajya kure hepfo akavuga ngo, and it keep on saying, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Even all the creation are waiting for this revealing of a human being. Ibyaremwe byose
byose birategereze n'amatsiko menshi guhishurwa kw'abana All the b'Imana. created things are all waiting to see this revelation. Noneho ku magambo abanza And the starting words, Pawulo aravuga ati Paul said, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza I tuzayikira. see that the suffering of nowadays cannot be compared with the goodness that will be revealed to us. Urebye mu Kinyarwanda In n'Ikirundi Kinyarwanda and Kirundi, usanga hari ijambo dukoresha kumva ritaremereye cyane, ijambo ubwiza. the glory. Mu Giswahili bakoresha ijambo utukufu. In Swahili, they say utukufu. Utukufu, hakuna mtu mwingine anayeweza kuwa na utukufu isipokuwa Mungu Nobody mwenyewe. else can have this kind of gloriness like only Nta Jesus Christ. ushobora kugira utukufu keretse Imana Nobody yonyine. can have this gloriness Niyo except God. mpamvu Imana niyo mutukufu. That's why God is the only one who is glorious. Nanone mu Gifaransa bakoresha ijambo glory, gloire. In French, they Mu call Gifaransa it ni glory. gloire. Rihwanye no mu Cyongereza bavuga glory. In English, they call it glory. Aho naho iryo jambo naryo wumva rijya kwegerana n'iryo And ry'igiswahili. this word is almost close to the one in Swahili. Imana niyigira glory. Only God is glorious. Noneho uyu mwanditsi yaranditse ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza And this tuzayisubira. author was saying the pains of nowadays cannot be compared to the one who Mbonye God yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa na utukufu The tutakaofunuliwa. pain and suffering cannot be compared to the glory that will be revealed to us. Ni ukuvuga iyo uvuga ngo ubwiza If you say glory, wavuga ngo Bosco ni you mwiza, can say he's handsome. ariko se noneho ni mu maso ni mu But is mutima it ni the hehe face, is nishaka it kuvuga. inside or where? Ariko utukufu ni umutima n'ubwiza But n'icyubahiro glory ni means byose. it's everything. Every Imana aspect. ifite ubwiza irarubutubikiye. God Haleluya. have this glory, he's keeping for Imibabaro us. y'iki gihe The pains and suffering of ntikwiriye nowadays kuduca intege ngo ducike intege. should not turn us back. Ntabwo wayigeranya n'ubwiza tuzahishurirwa. Cannot Haleluya. compare it with the glory that will be revealed to Ndetse us. n'ibyaremwe byose bitegereje n'amatsiko All the menshi creation are waiting for kuzabona God abana b'Imana bahishurwa to mu see the bwiza. glory of the children of God. Byose ngo biraniha. All these things are groaning. Kubera iki biri kuniha? Why are they groaning? Byagiye mu bubata bwo kubora, Because they are in a rotting situation. byagiye mu bubata bwo gupfa. They are in a dead situation. Icyakora si ku bwabyo byagiye muri That's ubwo not bubata. because of them. Hari uwabibushizemwo. There is someone who have put them in that bondage. Ubushize twize ku byerekeranye n'icyaha. Last time we were taught about the sin. Abakozi b'Imana banyuranye bigishe ku cyaha Different preachers were talking about the sin. n'uburyo icyaha cyaje. The sin, the way the sin came. Iyo umwanditsi avuga muri uyu murongo wo mu Baroma, When the author is saying this aba verse in yibuka Romans, iby'icyo gihe ibiremwa byose byari biremwe byuzuye bitunganye. remembers the past of the creation of God. Bibiri iravuga ngo byari biboneye The rwose, Bible said they were in a very good nta situation. n'inenge yari ibirimwo. They were very good, they were righteous. Inyamaswa ntiyari izi kurya umuntu, The animal could not eat anything. inzoka ntiyari izi kurya umuntu, Snake could not eat a person. umuntu ntiyari azi kubona intare niba yivuze ngo ahinde umushyitsi ashake aho yihisha. People could not be scared of animals. Ariko icyaha kije cyangiza But when byose, the sin came, it destroyed kije everything. kirasandaza byose It kirabyangiza. destroyed everything. Ntabwo umuntu yari kuzamenya kurya arushye cyane. Umuntu ntiyari kumenya iyo icyaha kitaza mu isi, ntiyari kumenya kuzarya ibyo kurya arushye icyuya kimurenze. If sin had not come, the person will not suffer in making something to eat. None se Imana ntiyari yaramushyize mu murima mwiza cyane, Because we were in a very good garden full aho of food, yasoromaga akirira, where you just eat whatever no is there. kwambara ubusa ntiyari And abizi. they didn't even know how to dress Yari men. yuzuye umunezero gusa n'Imana kugeza Was ubwo full of yamusuraga buri peace. kanya, kugeza ubwo n'Imana yamusuraga buri Until kanya. when God was always visiting. Imana yari proud yo God gutemberera was umuntu. very proud of having a human being. Kandi murabyumva, twarabibonye bihagije mu bihe byashize, We saw it in past days. nuko umuntu yasanganiraga Imana aririmba n'indirimbo How zitavugwa, the person who come going to meet God is singing songs, indirimbo nyinshi nziza. good songs. Aricyo cyatumye aguye mu cyaha Imana ahise ibimenya.
which is the reason why when he wa committed sin, mudendezo yazana gusanganira Imana ntawe wari ugihari. that peace that would come to meet God was no longer there. Atangira kwihisha. He started to hide. Ibyo twarabibonye We bihagije. looked in, we learned about that. Noneho ibi byose byakuruye n'indi mibabaro yose. All this brought this suffering to human beings. Indwara The sickness, za covid zaradutse, COVID-19, za sida zaradutse, HIV, indwara z'ibituntu zirahari, TB, ubumuga bwinshi and different kind bugera of ku bantu disabilities bose kubera icyaha, that affect human beings because of kandi sin. no kubizera Imana And even to ukabageraho. those who believe in God, Natwe twizera Imana bitugeraho. even those who believe in God. Nicyo gituma duhora dutaka, That's tunihaye why we iminiho always itavugwa, cry. That's why we always groan. tunihira Imana dusaba Groaning to Imana, God, asking God, Mana bivaneho, Mana asking for bivaneho. God to protect us. Si icyo gusa, That's not only no one. kurenganywa kubw'Imana. And also going through injustice Abantu because of kuko God. bizeye Imana bakarenganywa. People who believe in God Reka suffer. mbereke, Let me show you. reba mu Baheburayo igice cya If we read in 11, Hebrews chapter 11, urebe icyo if we batubwiye. read in Hebrews chapter 11, Abaheburayo, Hebrews urwandiko rwandikiwe Abaheburayo Hebrews igice cya 11, 11, chapter 11. urebe icyo biri hatubwira. Let's see what the Bible says. Aravuga ngo It says, igice cya 11 umurongo wa 37, chapter 11, line 37. aravuga ngo yego mwari muhasome nta kibazo. Avuga ngo bicishijwe amabuye bakerewemwo kubiri, barageragejwe, bicishijwe inkota, bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene, bari barananiwe, bababazwa, bagirirwa nabi. 38. Isi ntiyari ibabereye ko bayibamwo, bayerera mu bugararwa no mu misozi no mu masenga ni mu byobo. Bandanye. Abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo ukwizera kwabo, ntibahabwa ibyasezeranywe, kuko Imana yabonye kera ikirushiriza kutubera iciza, kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. Kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Imana idufashe. For these people not be prepared without us. Iyo tubivuga twumva byoroshye. When we say this, we take it for Ni nka granted. bya bindi abantu bajya bavuga ngo agahwa kari ku wundi kukakuraho biroroshye, kukamuhandura biroroshye. This is the kind of proverbs which says N'ububyimba buri ku wundi kubukanda biroroshye. that when there is a speck in someone's eye, it's easy to take it out. Dutekereze kuri abo bakristo. Let's think about these Christians. Aba bakristo urwandiko rw'Abaheburayo ruvuga In Hebrews, these kind of Christians, ngo barishwe, that they were killed, babicisha amabuye, they were stoned to death, babakereza inkerezo, ni ukuvuga ibyuma. they were sawn in two. Ndetse ku murongo wa 38 akavuga ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamwo. Even the world was not deserved to live Ngo in it. bazereraga mu mashyamba no mu They bihanamanga were wandering about in deserts, in mountains, no mu mavumo in dens, in caves, no mu masenga. and in caves of the earth. Ari kumva abo bose nubwo bamaze guhamya, n'umurongo wa 39, nubwo bamaze guhamwa neza kubyo kwizera kwabo, Although these people were commended in faith, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe. they did not receive what is promised. Kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, Because God had a great plan for us, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. so that these people are not prepared without us. Bishatse kuvuga iki? What does it mean?
abizera bose batubanjirije, those believers who started before us, abahowe Imana bose, all those people who were killed because of God, abajugunyiwe inyamaswa bose, those who were killed in the skin, abishwe ifu zirenze urugero, those who suffered, abatwitswe mu miriro, those who were burnt. abo bose baraho kurindirira Imana All these yabashyize, people are in a waiting environment. baraho baruhukiye barindiriye, They are waiting for God. bararindiriye, They are waiting kuko Imana yagambiriye kubaha ibyasezeranijwe because twese God duhari. have a promise to give them what He Ni promised them. ukuvuga bose baraturindiriye They are natwe, all haleluya, waiting for us. They baraturindiriye are all waiting for us kugira ngo tuzahabwe ubwiza so turi that we kumwe, can be revealed together. kugira ngo tuzahabwe utukufu turi So kumwe that we can be twese, revealed our glory together. kandi ngo n'ibyaremwe byose bifite amatsiko And all this yacu, creation are ntabwo ari curiously ibyaremwe waiting for gusa, that. haleluya, Not only the created things, n'abamarayika bafite amatsiko. even the angels are curious. Sinakubwira indirimbo abamarayika bari kwiga I cannot kuririmbira tell you the songs. abakijijwe bemeye kubabazwa muri iyi cannot tell si. you the songs that angels are getting ready to Mu sing. ijuru hari imyitozo y'ibikino In heaven, they're always practicing bo kuzaririmba itoro rigeze mu to ijuru, sing these songs when the church Yo- arrive in heaven. byo kuzaririmba tugeze imbere y'Imana. The songs that will be sung when they arrive in heaven. Iyo Pawulo agezeho haravuga ngo Paul said, iby'amaso atigeze abona, the things that our eyes have never seen, the n'iby'amatwi atigeze things yumva, that our ears have never heard, haleluya, ngo ibyo nibyo Imana those ibicya are the abayizera, things that haleluya. will be revealed to us. Niba Imana yarashoboye guha abantu bose ibyo bishimira, God is able to give all the people what they make them ukabona happy. abantu barya inyama ziryoshye See people bakishima, eating good meat and getting happy. ukabona abantu bagira ibintu bibanezeza birenze urugero, amamodoka, You see indege n'ibiki people byose, driving good cars, flying and enjoying life. kandi abo ngabo harimo abatizera And Imana. among those, there's people who are Namwe unbelievers. nimujye mutekereze nk'abana b'Imana, mwibaza iby'Imana As bike children of God, abayikunda, think haleluya. about it. Think about what God has made for you. Niyo mpamvu Pawulo yagezeho That's why when Paul get there, yabuze imvugo yakoresha, he don't even know any word to describe. aravuga ngo iby'amaso atabonye, But he said the things that our eyes n'iby'amatwi have never seen, atumvise, things that our ears have never heard, n'iby'umunwa utigeze urya, things that our mouth have never eaten. ngo n'iby'Imana ibiki abayikunda, These are haleluya. things that are reserved for us. Yesu agezeho yaravuze ngo Jesus said, ngo nuko namwe tuzasangira vino he nshya mu said, bwami you will bwanjye. share the food, share the wine together. Ubwo yatangaga ifunguro ryera, When he was giving a Holy abwira Communion, abigishwa bahereza igikombe n'umutsima, he gave disciples a cup to drink and to eat and the bread. and bread. Yarababwiye ngo sinzongera kunywa vino y'umuzabibu n'umutsima wa hano mu He isi, said, cyangwa vino I'm not y'umuzabibu. gonna drink to this wine and eat this kind of bread here on Nidushaka earth. tuvuge n'ibiryo n'iki byose, I don't, even if we ngo talk about kugeza igihe food, tuzasangira vino yo mu until bwami we're bwa gonna data, share the wine haleluya. together in heaven. Ibyo ni byo Imana itubikiye. These are things that are reserved for us. Noneho Yesu hari igice yagennyemo ibintu byinshi bikomeza abizera. Jesus was talking about the things that Amaze strengthen kujya mu believers. ijuru ntiyarekeye aho ngaho, When he got in heaven, he was not just seated there. ntabwo yatwibagiwe. He did not forget us. Urebye mu byahishuwe igice cya kabiri n'icya If you read the gatatu, book of Revelation chapter 2, ni ibice agenera abantu be abizera mu matora these ataramu, are chapters that he reserved for his believers. abamwizeye bari mu matora Those who ataramu. believes in him in different churches. Ndashaka kubabwira abamwizeye I want to barahishe tell hirya, you those who believe in him barahishe hirya, here and barahishe there mu matora ataramu. in different churches. Wowe ntushobora kubabonesha You cannot amaso, see them with your eyes. nanjye sinshobora I kubabonesha cannot amaso, see them with my own ariko eyes. Yesu But arabazi, Jesus knows them. arabazi, Jesus haleluya, knows them. arabazi, Jesus knows them. arabazi mu bapentekote Jesus barahishemo, knows them in Pentecost. arabazi mu babatiste barahishemo, He knows them in different arabazi mu churches. bametodiste barahishemo, He knows them in abizeye different Yesu denominations. hose barahishemo, Those who believe in kandi him abo also. bose hamwe twese And Yesu all these aratuzi, together, Jesus knows us. aratuzi, aravuga ngo nzabanjye n'abanjye He baramenya, says, I know my haleluya. people and they know me. Noneho
muri iki gice cya kabiri On this n'icya chapter 2, gatatu mu byahishuwe chapter 2 and chapter 3 in Revelation, hari ubutumwa bavuga ngo inzandiko zandikiwe amatora 7 yo muri it talks Aziya. about the written books that were sent to people of 7 churches. Inzandiko zandikiwe ishengero muvuga ndwi sinzi Letters, ni ishengero ndwi zo muri Aziya. letters that were written to, Noneho, to 7 churches of Asia. Ndeka mbahe devoir cyangwa homework Let mubikore me mugeze give you a mu rugo. homework. Musome ibyo bice byombi. Read those chapters when you have a Ntabwo time. mbisoma ariko ndajya mvuga ibyagiye avuga. Chapter 2 of Revelation and chapter 3. Nko ku gice cya kabiri On chapter 2, umurongo wa kabiri line 2, oya igice cya kabiri umurongo turebe wa 8 line 2, chapter 2, line 8. aravuga ngo uwa mbere ari nawe w'imperuka wari warapfuye none akaba ari muzima aravuga aya magambo ati nzamakuba yawe I know your tribulation n'ubukene bwawe and your poverty, ariko rero uri but umutunzi you are rich. nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo. And the slander of those say they are Hari Jews, byinshi but they are bivugwaho not. hari byinshi bivugwaho ariko si cyo ngambiriye. Icyo I'm not ngambiriye trying to take this, nibyo agenda atubwira abwira amatoro yose. but my plans to tell you what he tells different churches. Reka nsabe korari dushyireho agace gatoya k'indirimbo bituma hari dukanguka. Imbaraga, imbaraga, ziruta izindi mbaraga zose, izo ni iza Yesu. Oh, hari imbaraga, imbaraga, ziruta izindi mbaraga zose. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Noneho reka nse naho mbatera amatsiko y'ayo magambo. Let me try to inspire you with this Ku murongo wa words. 17 w'igice cya kabiri. Line chapter 2, line 17, Ni ibyahishuwe turimo n'ubundi. the book of Revelation. Haravuga ngo unesha nzamuha kuri manu yahishwe muhe nibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Hallelujah. Amen. Noneho dukomeza handi. Let's continue. Avuga byinshi itoro ryose ko agenda ribwira He's agenda telling naribwira the church. anaribwira agashya. And telling them Umurongo wa something new. 26 abwira itoro ryitwa ngo iryituwatira aravuga ngo unesha kitondera imirimo yanjye The one who conquers and keeps my work until the end, akageza kumeruka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. I'll give him the authority over the nation. Azayaragiza inkoni y'icyuma He will rule them with a rod of iron. nkaho ari inzabya nkaho ari inzabya zibumba. As when the earthen pots are broken in pieces. ayiyamenagurize rimwe nguko nanjye nabihawe na data. As I myself has received authority from my Father. Noneho urwo yandikiye itoro ry'Isarudi And then there's the one he wrote to the church of Salud, ku murongo wa 5 verse 5. unesha ni uzambikwa imyenda yera. He who overcomes is the one who will be dressed in the white gowns. Kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo. And I will Hallelujah. never delete his name in the book of life. Noneho biravuga iki? What does it mean? Mbere ko tugira icyubahiro
before we have this honor, mbere ko tuzagera muri utukufu before we are glorified, tugomba kurwana. we have to fight. We have Ni to igihe engage in cy'intambara. fight. We have to engage in fight. Ibyo ngibyo Pawulo yarabigaragaje This is what Paul mu disclosed Bakorintho igice cya mbere in umurongo wa 9 kugeza in Corinthians chapter Abakorintho igice cya 9 umurongo wa 24 in Corinthians chapter 9 line umurongo wa 24 27 to 27, ahavuga ukuntu ngo iyo arwana where he say when he is fighting, ntabwo arwana nk'ukina, he don't fight like he's iyo just akubita joking or playing. ibipfunsi ntabwo ahusha. When he's fighting with elbow, he doesn't miss. aho yagereranije imikino yo kuri za stade n'iby'abana He was b'Imana, comparing the fight that Christians go through. agaragaza uburyo ki ngo umuntu ahembwa ari uko yakinnye He yatsinze demonstrated akurikije amategeko how a yahawe. person is rewarded after overcoming or winning a challenge. Ntabwo abantu bajya muri stade kujya kwiruka You don't go in the stadium just to run for ngo free for noneho bamwe nothing. birukanke That people run, noneho undi yihishe iruhande. and then when you hide on the Now- side, you have to engage in the challenge of fighting. Haleluya. Amen. Hagomba intambara. You have to engage in a fighting. Noneho Pawulo avuga ngo abarushanijwe bahabwa ibihembo iyo bakurikije And amategeko Paul yagenwe. said those who were involved in competition are rewarded when they follow the orders and the rules Ibyo of the nibyo game. turimo rero This is what is muri iyi si. in this world. Iyo Serious. mu ijuru In babyitayeho. heaven, they take it serious. Niba tuzahabwa utukufu If we are likely to be glorified, tugomba kuba twabikoreye. we Haleluya. have to be deserved for it. Noneho ahandi hakagaragaza uburyo ki tuzaba tumeze mu kuzuka. On the other side, he shows how the resurrection gonna be. Iyo umubiri uhambwa, When people are being buried, uhambwa when the uciye body is being bugufi, buried, uhambwa uciye bugufi, you are humbled down, ariko ntitwirengagize ibyo twakoreye Imana. but we should not forget our works to God. Biradukurikirana. Those things follow us. Uzabona ka gakecuru You see asitara n'agakoni You ke, see an old ariko lady aragenda ajya mu nzu y'Imana. walking with a small stick going church Baba of bagiye God, gutanga amaturo nawe agapfundura You see him agashumi ke opening- akavanaho udufaranga akadutanga. giving offering. Baba ari icyo bavuze cyo mu murimo w'Imana nawe When agakora they say afite ishyaka something to ry'umurimo serve w'Imana. God and he have this to serve God. Uwo ntuzatangazwe n'igihe Yesu azaza ukabona Don't be surprised when ari wa Jesus muntu comes. w'ibyubahiro byinshi cyane. Haleluya. See her with a great respect. Reka mbabwire agatekerezo. Let me tell you one story. Ubuhamya umuntu yigeze ambwira turi Bukavu turi kwiga. It's a testimony that I Umwe mu was banyeshuri given bagenzi when we banjye were in Congo, in Bukavu. One of our students, yigeze ambwira he told me uburyo hari umupasiteri how there's a pastor wari ufite itoro rinini cyane. who had a big church. Yarabwirizaga, reka sinakubwira abantu bagahinda He used to umushyitsi preach and people bakihana benshi cyane. and many people repent. Iryo toro ryari itoro ubona That ryakumura. was a very big church, a church that was in fire. Noneho igihe kimwe azagiye kubona abone avuye mu mubiri aragiye mu ijuru. One day in vision he passed away and got to heaven. Abona abamarayika baramwakiriye. He saw angels receiving him. Noneho baramujyana They took him bamugeza ahantu hari intebe zibengerana nziza cyane. and settled him to a very good prepared Ariko place. imwe yari ihebuje iteye But ubwoba. one chair looked greater than others. Ibengerana itatswe Was bitangaje. shining and decorated to the highest level. Pasiteri yarahageze ati iriya ni iyanjye nta When the kindi. pastor got there, he was saying, Agenda "This is yiteguye my chair. abusorima iriya ni iyanjye. I believe that Nkurikije chair is itoro mine. ryanjye uko rimeze, This chair I think is nkurikije mine." abantu bakizwa uko The way I bameze, serve God in my aritegura church, ngo agiye the way I kwicara do. kuri ya ntebe. And he was getting ready to sit to that chair. Ariko ikindi cyari gihari, But another thing is yabonye surprising. aho hantu hari umwe mu bakecuru bo mu rusengero rwe nawe wari uhari. He saw one a lady from his church was there. Pasiteri kwitegura agiye kwicara kuri ya ntebe. When the pastor was getting ready to sit on that chair, Pasiteri mumbabarire si mwebwe ndi kuvugiraho. Pastor, I'm not talking about you. Noneho rero pasiteri agiye kwicaraho,
When he went to sit on that chair, marayika watangaga gahunda ati pase oya the angel said, Pastor, that's not your yo chair. ntebe si yawe. That chair is not yours. Pastor ajya mukuburana kuki Pastor atari said, why yanjye the chair is not mine? wari umurimo utangaje mu I isi. serve God with greatness. Abantu barihana benshi, Many people repent in my church. nubatse insengero nyinshi mu I have mudugudu, built so many churches. none kuki atari igihe ugomba kwicara kuri Why iriya not ntebe? me on that chair? Iriya ni iyanjye, This arayiburanira chair is cyane. mine. He was trying to argue for Amaze it. kuvuga menshi, marayika atoya, The angel said the chair dore is intebe not ni yours. iy'uriya The mukecuru. chair is for all that old lady. Uriya mukecuru The chair is for that old lady. niye. It's for that old lady. Umukecuru agenda And ajya the old kuyicaraho, lady went to sit on it. ayicaraho. She went and sit on Noneho it. pasiteri ayicara ku yindi ikurikira itari And nshyashya, the pastor ariko went nayo to sit on the nziza. other one. But it was also good. Marayika atangira gusobanura pasiteri, The angel started to explain to the pastor. atuze umurimo ukora, He said the work that you do, imbuto zawo ziterwa n'uriya mukecuru. all the fruits of the work are the Afite seeds are ibanga seeded by Imana the ireba ryonyine, He ntabwo has ariwo a urimenya, n'Imana secret irimenya. that God looks at. Iyo icyumweru kigiye kuba, When it's almost Sunday, nasinzira afata iminsi akiyiriza arira Imana ngo Imana uhe umugisha umugaragu wayo akoreshwe n'umwuka she wera. fast and pray for the pastor so Agasenga that ngo God umwuka wera uses azaza n'ububyutse him. bukomeye. You pray for the church. Kandi uwo muntu agenda asura n'abantu, agenda bazana And kuri we she visits bakaza. people, visiting people and bringing them in the Uriya house ni of God. umukozi w'Imana ukorera mu ibanga She rihebuje. serves God secretly. Ati Imana niyo ibizi yonyine. Only God knows it. Noneho iyo wabwirizaga, And when you are preaching, umurimo wawe wabonaga umugisha kubera uriya your mukecuru. work is blessed because of Ati it. ugahabwa umugisha, imbuto z'umwuka You are zikagaragara, blessed because of the mbese seed. abantu bagakizwa ari benshi kubera uriya People mukecuru. repent because of it. Niyo mpamvu ari uhawe iriya ntebe. That's why she's rewarded to sit there. Pasiteri yaje gukanguka, Then the pastor woke up. aragenda mu rusengero ati burya hari abantu nigisha ari He abapasitori went to kundusha. church. He said, I preach to people, Mu but there are rusengero powerful pastors rwanjye in my harimo church. abapasitori batazwi, In my church, there are known pastors bakorera mu ibanga. who serve God secretly Kubera iki? Baba banezeza iyo because mwijima they umutima make wabo. God Haleluya. happy. They make God happy. Akora agira ngo Imana ibirebe, ntakora agira ngo abantu bamurebe. They gather because Abo they kandi want niba God to usanga see them. barangwa n'ikinyabupfura gihebuje mu murimo They w'Imana. serve God in a great Imana humbleness. irabareba, ijisho And ry'Imana God, the eye of rirabareba, God watch them. ijisho ry'Imana rirabareba. The eye Haleluya. of God watches them. Wa mupastori wihishe mu nzu y'Imana we, The pastor in the Imana church of God, irakuzi. God knows you. Kwa kundi ugenda ujya kuzana abandi The batumira way you go and uze mu bring rusengero people in the rwacu. church. Come in our church. Nashima ko twese abantu benshi baba abapasitori muri ubwo buryo bagenda bazana abandi, I bazana wish abandi, all the bazana people abandi, can be bazana abandi. pastors who serve God. Iryo ni ikamba ryawe ugenda urushaho gutakaho You be inyenyeri. building, you be decorating your Intebe own in yawe heaven. igenda irushaho gutegurwa You mu are ijuru. decorating your Haleluya. chair in heaven. Abo bantu barahirwa kandi Imana irabishimira. These people are blessed and God loves them. Nicyo gituma ndasomera, navuze kenshi ariko ndashaka kurangiza. Abaheburayo 11, I want to read Hebrews 11. Abaheburayo 11, Hebrews chapter 11. mumbabarire nabyitiranije, mumbabarire. N'Abakorinto 15, Abakorinto ba mbere 15, 1 Corinthians 15. umurongo wa 40 kugeza 44. 1 Corinthians 15, line 40 to 44. Abakorinto, 1 Corinthians, ntabwo ndushya mwarimu 1 Corinthians. ndahisomera. Abakorinto I'm gonna read 11, n'Abakorinto ba mbere Corinthians 11, 11 ku murongo wa 40 Abakorinto ba mbere igice cya 15 1 Corinthians chapter 15, umurongo wa 40 kugeza wa 44. line 40 to 44. Haravuga ngo kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo. Kuko inyenyeri imwe
itanganya ubwiza n'indi nyenyeri no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wakavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wakavukire, hariho n'umwuka. Haleluya. Amen. Iyi mibiri dufite, This body we have, ndagira ngo mubabare gatoya. forgive me. Haleluya, haleluya. Iyo tureba tubona ibintu bisanzwe ariko bidushushanyiriza ibidasanzwe. When we see things, we see it in an ordinary Mu form, bigaragara- but they are unordinary. Mu bigaragara ibintu tubona bigaragara bitwereka ishusho y'ibitagaragara. Things that we see, it gives us an image of unseen things. Rimwe na rimwe wenda hano ntitubibona ariko muri Afrika twarabibonaga. Iyo usohotse nijoro, Sometime in Africa, when you go out, wubura amaso ukareba mu you ijuru, look up, ukabona inyenyeri you're gonna see stars, zinyuranije amabara. different stars in colors. Hari izo uzabona zimurika cyane, You see some reflecting, hakaba with a n'izindi great zimurika refraction. buhoro, Some have a low ukabona n'indi reflection. imurika cyane. Others have a great reflection. Uko niko bimeze ku bana This b'Imana. is how it is to the children of God. Turakora We serve God, ariko noneho uzatanga ibihembo n'umwe. but we will not receive a similar Azagenera reward. buri wese ubwiza akurikije People utukufa will akurikije receive uko twakoze. gloriness Hallelujah. depending on what you did. Arakureba ntugire ngo cyagiye ukorera mu ibanga ngo Look ntabireba. at you, don't think that he doesn't see what you do in the secret. Ndagira ngo mumbabarire, Forgive me. mumenye ko naravuze ubushize ngo iyo ndi kubwiriza One day I ndabigisha said- nanjye niyigisha. One day I said, when I'm Ni- preaching, I Niyo also ndi preach gusenga myself. Imana ngo umpe ijambo, ndavuga nti Imana ndagira ngo umpe ijambo nubakisha abandi kandi nanjye When I rinyubaka. pray for the word, I say, give me a word Ku buryo that nisoma help nanjye and also nkumva helps ndujujwe me, so ndanezerewe. that this word also fulfill me. Ndagira ngo mbabwire ko Imana iratureba. I want to tell you that God looks at us. Ntitugakorere ijisho. He sees us. Don't serve God with Tujye watching tumenya ngo someone. hari iyo mu ijuru itureba. Let God see Iyo us. niyo tugomba gukorera, That's the one we should serve, tuzi ko ariyo dukorera knowing that we serve Him kandi tukamenya yuko and izaduhemba. knowing that He's gonna reward us. Haleluya. Amen. Nicyo gituma Which is the reason Pawulo avuga why, ngo iyo turi iwacu mu mubiri, when Paul said, when we are at niyo home in our tudahari, body, niyo tudahari, and even if we are not, dukora cyane ko tuzi igitinyiro we cy'iyo Mana. serve hard, serving God because we fear God. Nicyo gituma iyo dukora tureba iyo That's ngiyo. why when we serve Him, we look upon Him. Hari abakora bareba igitinyiro cy'abantu. Some serve God because they are Niyo scared of mpamvu their ushobora no friends. kubona abantu bagenda bahindura amadini uko bashatse nk'uhindura Some people imyenda. will change churches as they None want. yavuye aha ati ndarambiwe ndigire Today hariya, is here today. ndarambiwe nigire hariya. Tomorrow he goes to Wa another muntu church. we, ntabwo uzi ko wenda waba uri gukina n'igihe cyawe cyangwa isaha yawe Don't you ikwegereye, think you are wasting your time? ukaba uri gukina n'agakiza kawe. You are playing around your salvation. Iyo mu ijuru niyo yaduhamagaye, God is the one who called us. kandi tumenye ngo itubikiye utukufu And we urenze should urugero. remember that He keeps Tukamenya ngo God for us. iby'amaso atigeze The abona, things that our eye never see, iby'amatwi atigeze yumva, things that our ears have never heard, n'iby'umunwa utigeze the
kubonaho that we have never had. birenze urugero It's great things. nibyo Imana ibiki abayikunda. These are Haleluya. things that are reserved for us. kandi Yesu akavuga ngo unesha And niwe Jesus uzahabwa says, ibyo byose. whoever who Haleluya. overcomes will receive those things. ndumva ndangije ntajya kure. Imana I'm idufashe. done with the word. Haleluya. Amen. ndagira ngo niba hari umuntu If you are there wumva atari afitanye ubumwe n'Imana, and you think your relationship with God has been compromised, mushiki wanjye, my sister, mwene data, my brother, ahari isaha yawe yaba iri maybe this kwegereza, is the time. Maybe you are getting closer to your time. iyunge n'Imana, Build your relationship with God. egera Imana Get closer to God kugira ngo utukufu wawe so that your glory uzawuhabwe nawe. will be revealed to you. ntituzi ibiri imbere, We don't know what is in icyo front of tuzi us. cyo nuko Yesu yatubwiye What we only know is that ngo mube Jesus maso, said, be sightful, ngo tube maso. be careful, be watchful. arongera kandi ngo nyirinzu iyo yamenye igihe umujura azaza kumwibira ngo yabaye maso Jesus says, kugira ngo arinde inzu ye. when the owner of the house knows when the thief is coming, he's always alert. ngo nuko namwe mube maso. So be vigilant. Imana idufashe. May God be with us. tugiye gusenga, ariko niba We hari are going to umuntu pray. akeneye amasengesho If you are there and you need prayers, yatera intambwe tukamusengera. you can come and we pray for you. na ufise woginyegeza yewe na ufise